division government ya Hawaii. Abalunzi n'abasuubuzi b'amata mu kibuga Fort Portal balajanidde gavumenti okubazimbira ekkolero eryongera omutindo ku mata gaabwe bawone okufiirizibwa. Bino babyogeredde mu lukiiko olutudde olwaleero ku kiteewuluzi mu wadi ya Bukwali e Fort Portal bwe babadde basala entotto ku ngeri y'okulwanyisaamu ekirwadde kya kalusu ekyaviirako gavumenti okulangirira kalantiini mu kitundu kino. Ati to bwokwiza nkatoro nka factory yitu teruhu nicho kuloro bwongo buliyo nubutubonesa nubutubelesa ifu kakuba tubele twina factory oba toro daire nekyakora yokati nekyakora pastoralized manya nekora manya wiki ebinkuhula neto twakweta kubonabona twakwetihimba amata gaitu tugatwara yitu yekolemu omulimo tukole task force tutuwangire baitu tumanyire nguna ha parishes na sub counties zone oina extension workers nikyo kurora abantu nibanga kugamba amabara gaba farmers mpunu tingaraganiria nente tingaraganiria nembuzi timanyire cyo gamba oburoyiro butimanye kikaija kitu tuliya tuli muirima ebara yezire akabakilia ne yoreke ntama ente nembuzi. Bano baagala amaka agazuuliddwamu ekirwadde kino gatuukirizibwe olwo abantu basobole okugeewala okukendeza kukosaasaana. Ito kikunduma kurora site yitu mbagikingaho habwa amaka agatakwinguza na amakana agabagamba garweizi kandi bo ba Dr. Mbale magenda gajanja bambatukingira itwena yitu nkabasubuzi nabalisa twasirwe muno hati abana nibagaruka masomero nya abana bange tebakagenzera bwo kuba tinso kutundante tinsobora kutunda mata kana sente tinyine nyo karantini yenu ntungera obulemezi bw'amaana kuba mbere nyina amaloni abamaloni bandukubi nanye nyina abana isomero nibasoma abana tibakatandikira isomero hata bugaruka wetu toro no serra factory ne koraki ne kubura tero hasazu no amata ntugata toirembwa enyana nyine nyina nzinyoreta makumyana ede hata that is a waste habwaki ningamba hakire ente zange zinuzukoleke zinyeta hakire nyana zikuli mukikaro cyo kwata amata hata no gahenyana na nyana na ine limit obwo kweka ganywe tandika kuichi oranicha ne tera nkataimu. Basimye gavumenti ku nteekateeka y'okukendeza okusaasaana kw'ekirwadde kino era beetegefu okusonda ssente z'eddagala wabula baagala gavumenti yeeba ekiwomamu omutwe. Bano era baagala abavunaanyizibwa ku by'ebisolo mu kitundu okubaako kye bakolera ente ezirundirwa ku makubo. Dr. Stanley Businge atwala eby'ebisolo mu kibuga Fort Portal asabye abantu okukolaganira awamu nga baloopa buli nte erwadde ekirwadde kino bwe baba bakutuula ku kirwadde kino ku nfeete. Tekaho obulinzi ebisolo ebyo byona nibigwala ebisolo byona binyakwine enkangasi ibiri n'omwanya mu hagati y'enkangasi baitu habwako olinda kubanza kurora ngukandole bukiraba kirwaire nuko ntekaho buli mulinya haro watakaragente erwaire. Ono agamba nti tebajja kuttira muntu yenna ku liiso aziimula ebiragiro bya kalantiini kubanga ekirwadde kino kisaasaana mangu. David Bukenya, NTV, Akawungeezi.